voina video thar kan nei le to a kan video thar akan lu main Effigy gaming Mizo YouTube hian in logo thar kan nei a chu kan logo thar chu hetuna kan hmuang hi ani a hi misang sang in design on thelutin a thaber kan no thlan chhuah saka price omin kan han ti a ta chun in sang te ren thlei in hemi hi minon design sak ania kan logo thar ani chun he kan logo hi t-shirt print thei turin merchandise angin channel merchandise angin kan han siam dona ta chun adu tan order thei turin kan han ruam han don ani chun kan huang hian he a sample ma saber ania he tiang tia ta kan du pon kan ti tir theya amero chu tiang ni lo a mani squad ta kan ti du ani point ati thei don tho ani Julaya chuan mani squad ta kan ti du don ani chuan helaya hianin a ombora hian mani squad logo kha a print theyanga ti chuan Effigy gaming Mizo YouTube ti hi a sira kan aban ding lampanga hianin kan chukai mai don ani ti chuan an IGN nen an hnunga khan zia thei turin rom man kan han siama a t-shirt man shim shim a hi chu a to lovanga cheng zanga khunglen vek kan tum don ani ole he t-shirt a hi enge ni kan du dan design te a size te khang ang kha order du tan chuanin description a hian ka phone number ka da a ta chuanin phone number a khanin WhatsApp lama minon be mai ta ula ti chuanin akal phung te kanin shil shetura in ngai tiang ole hengpon is second video in lut phot meng o voin kan video a chuanin Masha hi request oma Masha kan ti don ani hi emblem set lak dan turania fighter emblem kan lak chuanin bravery attack physical attack 12 plus a pair tin swift attack speed plus 5 a pair boka tin unbending wheel kan la theya emo disabling strike kan la thei boka I kan du zok zok ani maya unbending kan lak hianin I kan share angin Masha chu nun na chhong thum aneya ti chuanin HP 1% mo a hlo apiang khanin a damage khati sang don ta tin disabling strike ve thung ero chon enemy kha ati chemuang don thungani kha a skills ne in mil ve ve kan du zok zok kan la thei ani ole hero lut photang o Masha hi chu kan Masha hi chu kan share angin ka video bak de uleka side push a chak ma hi base damage anei na maya chumi wangchon arrival emo inspire po hi laila sual lo khop ani tin egis se mo po kan thei tho kha chu kan thu ni maya enga po ni se ke chuan in arrival hi thaga ti pui ani ole Masha chu kan share angin a passive chu nun na pathum bar thum aneya he anun na bar thum hian thil ti anei veka a first bar hi ama sain 1% HP mo bar thum bel khom hi 1% HP anun na achana piang hianin ama hianin enge ni annex damage kha a block down ani tichuanin enge ni ama hianin 1% HP anglo achana piangin a attack speed a khoi zong hi arang tial don bok tina ani chu anuna tlem pau le khoi rang don tina ni tichuanin a first bar hi bar ma saber hi azo vek to nu hianin lifesteal hi 25% anei dona tuda chuanin a lifesteal hi hemi a first bar a loss to nu hian 25% anei bel second bar anunna azo hianin 15% anei ba ka hian time control 60% in a reduce sakbok ani time control kan ti chu hei herit te ang chi te guinevere te ang chi te herit po kan thawanga second skill aman zo vele a basic aman vele hian a cooldown reduction hi a cooldown kha a skills ka man non thei turin second kha kal zung thin ani kha time control kan ti chu ni mai ta guinevere te poni thawa first skill ina aka fu piang kha chuanin second skill ultimate aman hun tura kha second kha kal niam det ta khatiang kha time control chu ni ta chu 60% in ati claim don tinani a omje chu herit te tan po hanin beima se ase a bar ni na azo to phei chuanin time control hi a thok vak don lo tina lo ni ta ni ole kha a passive bi ka chuna ni a ti chuanin enge ni enemy le creeps shim a khoi fu hian a energy hi hei anoya anun na hnoya a yellow color a engrong kalphe hi hi 8+8 zel in a pung don ania ti chuanin minions bi ka hian +3 zel a pedon thung tina lo ni ole energy te engtiang nge man tur ti kha kan la soi ho le tura ngai taila thome first skill hi second cut damage and well power nei ngala ti chuanin level 1 a hi chuan first skill hi up mai la ti chuan level 2 atang ero chuanin hei kan hmuang hian 12 CD le 20 CD nei ta ultimate hianin
chu second skill hi kan up zel mai don nia second skill zok zel hi peila ti chuan first burst nen first skill hi chu second khat chau cooldown nei wangin no problem ani ole ama hi chin hin in transform theya kan hmuang hianin hemi a hen in transform theya hemi hi sorry kha anun na ti pung le tu ania a energy a mang zo vek ngal don tina nia ti chuanin I tuna hian a creeps a passive no kila he creeps a khoi hianin 8 zel plus a tuna full ta ni ole anun na khi lokam ta sela a bar hi zo vek ta se ti khuan bar ni che nei to ni khutia bar ni nei lai khona a life steal hi arang sorry a life steal hi 25% in a plus a tin a khoi hi arang zok boka ti chuan hetia me hian anun na khu 3 bar a ron siam le ta ni ole kha helai mi te button te thodan chu ni a first skill hian anun na ai hack to na ma se sa dang ani ma hian tin atlan chak bok ani hei anun na ero chu ai hack tiela ma se kan thriat tura chu anun na 1% akala piangin a khoi ana tial ti kha chu kan thria a tin I lifestyle pet sang tial ti pok kan thria ani chuwang chon first skill hi chu a om lo chuang lo ani tuna hen item eng makala pelo khu lifestyle nei that zia chu kan hmuem khu ni ta ni basic attack chu ti chuan a second skill si kan en vele lokang tinge tho cc nia second skill sian enemy slow down na tin an shield hi ati niam bok ani tuna hen han chiarok taila unleashes a energy shock to target dealing 300 damage atia slowing them by 40% atia chuanin omje chu second skill na wa fu piang hian enemy na item in pack a piang kha abodon tina ni tani tuna hian eng angalo khal po lo ni ta la I item pack kha atla 5 veka atla 5 vek tani hegan mong hian asira itla 5 vek tani chu second ni chunga ta ni ta kha item kha entina khoina na item te enge ni defense item zong kha I thlau 5 vek tina ni second ni chunga tan khan hetia ka fu che chon hei I hmuem I boot zong te poi thlau vek tina nia khamia kha aka fu hero kan lo ni hlau chuan kan thiat mai tura chu vapan tailamo va chhar chopangai ni manin ti khan thlau awangin hei hi zilong hian ron pan ta se ron chhar ta se chu a item khan nei let le ngal vek don tina lo ni ole mara chu second ni chung chaw ni a tin hei hemi skills hian in enemy tlan che tur hi enge ni ati muang ani ku kan muang kon he titlan muang doi ta ni kha a thodan chu ni ta ni second skills ka ti chon ultimate hi om vele a ultimate hi thodana chuanin enge ni ava charge pheya ta chuanin 30% of her current HP ti ta tuna anunna atanga chiara 30% mo person somthum akha anunna akam hlok don ti na ni chu hizon chu mi akam chuan enge ti don kan enang when she gets close to the target she will increase thunderclap dealing physical damage atita second skills she will release thunderclap dealing physical damage equals to 25% of the target max HP, slowing them by 90% for 1 second. After releasing Thunderclap, Masha reduced 30% of physical and medical damage received in 3 seconds. Titani. Ole thahle mai. Ultimate man hianin ava charge phe anun na khu tle makal boka. Tichuanin hemi ava charge to nuwa hianin enemy hi 90% mo 100% te khop mai 90% la in anun na ati tlem sak ani. Chu anun na ati tlem saka chu enge nitin an mani hi an slow down ta ni an chemuang ta ni second khat chunga tan ti chuan khami thunder clap kha aman zovela hian second thum chung hi ama hi magic le physic defense hi apesang ta ni second thum tan ati khal zual ti na ni berang chu kha ultimate chu man dan chu ni deuh maya a skill sa hi khati khan ani kan thiam fur thawing garinga enemy tlan se tur second screen slow down na ultimate in charge luta hemi open sa hian titon life steal extra neya isa dang tol boka kan hmuang khon anun na kam pau le sa dang tol to sia item nen pheituna sa dang ang ti kha chu rin thiam om ani ole kha masha ina man dan chu ni a first skill ro hi chu off le thai ngil loila off lo chon inu na kha culture don na hei kan hmuang khon na khu culture mai ni chuwang chuan first skill hi chu off thei ngil lo shamila a thakhop mai mo kan chiat nan chon tangkaya nga escape nan tangkaya
tin second skill hi he dash boka poni se thi thak them le thi thak thei big lo ni ka thi thak thei em big lo lom ome ole kaka skills chu ani deuh maya pa man dan turanga chuanin I speed on sanga second skill ni kapa altini charge tu tai sat mi a I chuan khami kan thia tur boka chu khalaya a alti lai te kha hemi a alti phei chung hianin tu man an lo block thailo khufra tak ngel bona block thailo ni immune chu crowd control ni top awangin I a thlok phei thleng don trim shimani a target to kha chu khalaya kha kan fia thaw me tin ama hian Masha chu kan thia angin base damage anei tha a taret te hian an ho em ani kha a skills big kan han soi fiana turat fan ni mai sela a item tuna han soi ta ila thaw me lokino item build kan unlock ole kan experiment zo ve tuna khanin lo unlock ta ila tuna hian a damage kaldana hi kan hmu thiam emo I tuna hian critical build in ka pedona ti chuanin criti build le 25%, 50 total, 10%, 60% critical with physical attack 160 in and sinang a damage randa na khan endon ni. It's one first skill pok amang lawa engmak amang law chung hianin asa na zong kan endon ni critical hian eng tiangin nge damage nei. Khu zilong khu hanan ula khu a damage kal da nei tani. Ole. Ti chuanin tuna hianin attack speed kan en vela thungang en lo chu angai lo lom ta sela demon hunter golden staff le corrosion sight le blade of despair attack speed 25% plus 30% to 55% attack speed heta hen 25 ape boka chutini chuan 55 plus 25 ani chuan in 80% total attack speed anei don tinania in unlock teng hengan muang hian zilong chu thingal don ani deuh mai ani ole heng poni se kha build dan tura thazo ka chuan ni mai hmel ani chuwang chuanin I tiang hianin ability in siam rem don teng movement da chuan kan du kan la the defense kan pe theya warrior boot kan pe theya tough boot kan pe theya tin swift boot po kan pe the kan thu ni sela rapid boot te po kan pe thei tho ma ro chu first skill ti tlan chak em chuwang chuanin tough boot pe mai la thaw me eteka hianin first demon hunter shoe pe sword pe ila ti chuan demon hunter sword kan lak zo to hianin lifesteal a lut ngal lok ila hash claw kan lang physical ani wangin physical damage anga wang hian ma hian mo ti chuan anwa attack speed kan lutang kan du chuanin I golden staff emo corrosion sight kan pe thaya kan du zok ti chuanin ti khan ti taila defensive pele taila tiang khanin alak thei ta ni hemi damage in en lok teng hey damage chu thak khop maya ti po hian ti hian first skill le second skill ka mang mi lo ni ultimate po ka mang lo ni ole ti chuanin tuna hianin englo kan mang vele thuang a skill zong kan mang kim vekang first skill ka activate anga second skilling ka kapanga ulti in ka lutanga izong ka sat me bokang eng tianga rangin nge zilong hi ka tha thei kan endon ani ole arang khop mai kha a speed chunia base damage po nei na ang hianin neina tura ka ngai ani ole ka phone an hack de an leg de ole ka executed ole kha tuntruma kan video suni mai sela Masha biga chun hei core build pangai an la thaya tin golden staff kan du lo ni po in defense kan pack bel thaya damage kan pack bel du shim ani chuanin hemi a hianin blade of despair te poi kan la thei cheu ani ole golden staff te lo in a damage in endon teng tuna hen golden staff kala lo ani aya physical attack ka pek bela tipo khan na khop mai ma se ma ai tuna sat muang deu ma se taret push side push kan du chuanin hemi aya hi chuanin I golden staff po khalaila poina chuang lova tin immune kan du pon wind of nature te po hianin lifesteal pek pi lama hianin attack speed ta pui em heng te po hi a that lo na chuang lo ani kha
Masha guide bi ka chuan ni sela a thome build kha chu a top lam build kha chu kan du dan ni pot sela poimo bera chuanin demon hunter shoe sorry sword vezia demon hunter sword le harsh claw hi kal kop nge sela he hi core item eng enemy eng misual pom sela hemi te pani item hi chu ilak nge turani ti kha kan lo sedon nia ole kha jong kha tuntuma kan video chu ni mai sela viewer jong jong te min lo subscribe a min lo like sak turin kan hanin som tak meu meu ani